cioteti kuringana na uria marona ground ya kwao itarie. Governors aria maretha itena ria keri tatwire ni ya karaini karia ka iguru. Hena wa Mombasa etagwo Nasir, hena Achani Fatuma ni wa Kwale, hena Gideon Mungaro ni wa Kilifi, Adru Mwadime ni wa Taita Taveta, Muduguto Mohamed Halif ni wa Mandera, Susan Keheka ni wa Naikuru na Abdi Guyo ni wa Isiolo. Muhari wa Kianda wina governor wa Meru Isaac Mutuma, governor wa Embu Cecily Barire, governor wa Machakos wa Vinyandeti na Damonire Muguda Gitwanyeni, governor wa Makueni Mutula Kilonzo Junior, governor wa Nyandarua Kiarie Badilisha, governor wa Muranga Irogo Kangata na governor wa Kiambu Kimani wa Matangi. Tuthie page 4. Page 4 Njoroge kuringana na uthuthuria uria wikitwo ni gatheti ya Daily Nation ni ati mbeca nyingi cia county cia mwaka uyu na gicunje kinene kia mwaka uyu ungi cirathie guthondeka maundu maronekana maitho kana kugura indo ironekana maitho indo tarire kuhiriria mwananchi nona haria ground hau niho mari wa mbere ni mararora uhoro wigie dawa mathibitari-ini riu gutire thibitari urithie wage dawa tondu andu ni maneganaga muno mathie thibitari maga dawa undu uria uthukagiria governor ritwa undu ucio ungi mareka ni gwaka gokoria na kunyitirira githomo kia nathari ECD no anyita taru ngithie counties icio ciothe ri ECD ni cirakwo na njira nene muno na igakwo wega undu ucio ngiri ndi haria koramu ya mbere Kianda undu ucio ngi ni uhoro wigie basari kuongerera basari mbeca ciagwo ciana nigetha ihote guthoma niwona barabara niwona miradi ya mai no horo wa urimi wina mbeca nyingi muno kuria county-ini ungenda guthukuma igira maundu-ini megie waki wa bara uhoro wigie kurehe mai na maundu ma mai no horo wigie mitaratara ya urimi Dukora tikatiriri ni maundu ma mareka ni marekirwo nganja ni aria marangethaniri ao to marega ati maundu ma magavana mareka ri ni meko influence voters kana ni megutuma andu mamende makiria riu gakorwo we ukwendaga gitiri no ni ngwenda kuria atiri we uretha gitiri ndugethe undu ungi ukotwire kana utwikire na rugo twikira ati na ndu na bia uria wigite-ini ri ni we wira na mareko marutera ona has ever raised concerns over the potential use of public resources to influence voters. Rule governor atige kuruta wira atige agweterere riu governor wa Matangi atige gwaka ECD, governor wa Naikuru Susan Keheka atige gwaka ECD na guteithia andu a Naikuru, governor wa Muranga atige agweterere we roka mucindane governor taruta wira waku andu angi nao marahiuhirwo ni uturo ri ni MCA MCA nake mareka atiriri riu marakora governor makamura munene project cia gwakwa ward gwakwa ri ni ndirenda nona nake governor tauni areka riu mekunyitana ha governor na MCA tondu MCA nerenda guthurwo gucoka na hena miradi ireko na miradi ndigikagwo rira-ini kana tiguo ikagwo kundu na kundu ri gutire itura Kenya ritari ward yario haya ma MCA ni maratindika muno undu ungi ma MCA maratindika muno ri ni basari ni marenda basari ikirwo muno na yongererwo tondu Njoroge kengura giko hari kindu kimaheaga kura ni basari ni rebia ni rekura yani ni rekura no ni marahayo mukana ni controller wa budget au Kianda tatwira Margaret Nyakang'wara amera atiriri yes against using bursaries and development funds for political purpose expenditure in counties will be under scrutiny since it's an election period. Mutiasi atondo hende ya githurano itane hende ya githurano kuroneka gatiba ya curio tawa ya gatiba wa mishuria na hau theinie ru gatiba no iraruta wira koguo menye uri othe urahuthira mbeca ni ikarorwo ni uramurikwo mundu wiho uhigereire maundu-ini ma wathani wetagwo David Ngugi arauga ma governors na ma MCAs marahuthira budget ino ya muico ino ya 2026-2027 tutanathie githurano ni tondu wa gweyethera uria mundu akaririkanaguo na kuonia aikia kura atiriri ithu ni turutaga wira taru governor wa Kiambu mundu ngumenya muno etwo Paul Kimani wa Matangire araikura atwika atiriri ena budget ya 25.1 billion budget ya ciringi bilioni 25 imetha-ini ya governor wa Matangi na mwaka uyu akorora maundu ma barabara arwe maundu ma healthcare ngirigasha githomo na mai ni uhoro guthira haya kwen hena governor irugo Kang'ata nake ri wa Muranga ri aya tamaka budget ya Kiambu ni maita meri ma Muranga yani aya tondu Muranga maheagwo mena budget ya 12.5 billion na Kiambu mena 25 billion
koguo budget yake ya bune double ya Murang'a. Haya rugo kangata kuratika budget yake maundu marenda gweka mwaka uyu ri guthondeka town cia kuu na municipalities ta Murang'a Keno Marago na town ri cikoro ci more attractive to investors ate no githi kuiga kawira kuu ri taru na menya taru githi koreka taru githi koreka town ke kana ga shopping center ke na rukungu ri ukuiga kanyamu hoiayo no githi koreka kanyamu kaguthi to kabro ukuiga kiwira gitahana kiwira tondu ni wakura kundu gutheru kundu kwina ugitiri na kundu kurakuguciriria undu ucio ngigwikwo Murang'a ni governor Kang'ata ri priority yo ni Kang'ata Care ni muigua Kang'ata Care iteithitie micii mingi muno makiri na makiri mandu magateithika ni Kang'ata Care onena nyamu ngiretwo Inua Masomo ni horo wa mathomo haya ena uhoro wa riri wa kuhe arimi certified maize seed na fertilizer subsidy guko Nairobi na kuore kwa mundu gwitwo Sakaja ri na turari nake muthenya ungi haya Sakaja Sakaja turari nake riri okete Inoro FM ndukimwita ha biaco kiciri cia ni aguka ni aranjiria ntucirete ni aguka Sakaja ni aguka hau ikaire budget yake ni double yake ambu nayo ni ciringi bilioni 49 turuma igiri yeti akuhe double ni akuhe ni double no tumite double maita meri makiambu ituna ni ile meri na yo Sakaja no governor hego beceria nyingi muno ciake gwika atia nacio araiga kurora maundu megie farafara githomo ugima wa mwiri na maundu megie maria maturigiceirie na kurora maundu mariri na guthondeka mitaratara ya ungania wa mbeca guko Nairobi ne tuthie na ikuru kwa governor Susan Kihika haya kwa governor Kihika ri araiga ena 21 billion na kena nyingi ya kwigukinyira Kiambu na araiga atiri maundu maria muno gukorwa kirora muno ri ni uhoro ugima wa mwiri githomo na ngirigaca maundu maria muingi urenda hetwa hituka wa andu ameru mugeni muga kairi governor anyitagwo Isaac Mutuma Mtoethingia Mtoethingia kana Mtoethingia araiga atiriri ugima wa mwiri ukuya mbeca nyingi hari ciringi bilioni 14 iria ekoneo good tuthie page 5 kana turirikia na tuthie page 2 na 3 tuthie page 2 tuthie page 2 mweroreri na icindeto ni tukwaria hatwena mondo witu wetagwo Catherine Maina ni nurse kuria London United Kingdom United Kingdom ni Ngeretha mwiroreri na Maina araruta wira wa nurse ririkana hende ya Uhuru wa Kenyatta ri ni wega tucoke thutha hanini ri kwari mwaka wa 2021 President Uhuru Kenyatta ni athire kuria Ngeretha na agicira muno na thirikari yakuo na egitekera gutuera nurses na gukigia mieke 20,000 ya nurses guthie kwa muthungu Maina ni umwe waria moirwo hindi iyo magithie Ngeretha na angi aingi a Kenya guthie kuruta wira mathibitari-ini riu muthenya umwe nurse Catherine Maina thibitari ri haroka muthungu muthungu aramuria atiriri umite ku Maina aramwira oguku London tondu areciririe kuria uikaraga ko yani nona aramwira ndina kuria guku London theni wa thiri tondu nduhana tani ri umite ku aya tondu ndaro arangi yaku na yako itihana ine ri we nduri wa guku London riu arakiuga ndi wa Kenya na no urege kuwa wa Kenya ara Kenyan we tondu anga ni ndigi ucio arathiete kurutwo surgical training niki urambite guthinjwo ro atumwo riu no kurutwo ndigi na nasi uyu Catherine Maina niwe uria utamburitwo muno na wira ucio ni endetwo muno yani ni muge muno na wira ucio na koretwo kumia keta no gwa gweta niwe muthongo ucio ramwiririe atia woka gwithomithia nanie urenda gutuika hiro nanie woka gwitua njorua nanie urenda gukaheo ngerenwa na kunduta kiria we aramwira acha ni wira thomeire ngahituka ngekithio igeranio ciothe ni ndiramenya uria ndire tondu reke ngure nona nasi amagithi kuria they were cleared kwani na strict background vetting matiathirio uguo language examination iria mekithirio ni mabire gukigeria iria ciothe ciagirire ko Ngeretha ni makoragwo na gicungi kiiga iguru gutokera nginya kana ni uhoro wa British medicine maundu macio mothe ne tume hau Njoroge wa Githinji uni undu wikirite Catherine Maina stress ni tuharuruke nginya kwi mu Nigeria ni Nigeria nsuria maragia gao hena mu Nigeria uretwa Paul Awa akoragwo he's a Nigerian I'm from Nigeria ena miaka 39 arutaga wira ta radiographer aruta ni wake guthoma riu mbica iria ihuragwo no na mbica ici ihuragwo
cihuragwo cia bica no hurwo CT scan cio wahurwo ri mundu cio uthomagari etagwo kwĩ sonographer na radiographer na akiaria githungu ri ndari na accent ndito ta ya Nigerians ni githungu giake ni kiraigua koria araria no athungu magetua matiraigua nona magetua matiraigua ri aroiga no ni maraigua athungu amaretua matiraigua ri o enyewe accent yao ni ndito muno na Scottish and Irish ona rimwe wigua ta mararia na maniuru haya Kioko Mutua ri nake ni nurse wa Kenya wiko makihurirwo thimu ino huragwa ya ambulance turehere ambulance magikiona na ambulance kugira mundu cio wetana mathi makorire mundu muriu no nyita andu eri arefi nio mahura kwa ambulance kogo tiana tikurwara ni ari ugwati menaguo na gwa thungu nyuagwo nyu eri anduru ni anyui muno no igwa mathi ko riwa marecia ni mundu murwa imagine they started insulting our team majiri guturuma athungu acio and the lady even called one of the paramedics a monkey tukite ko kumuhonokia to ni mwahura na mbere ya 911 kana ya emergency maje utwita nugu makinyo oguo ri mero nugu cimwagira ke nugu neno giko gicita manke ni nugu manke no kurigana kwi gemana kwi nugu no ni muno ni nugu tamenya niguo mareta na theru no oka guteithia ta andu theru they were drunk no na mathita ngwari ndagi apologize the colleague reported the matter and the lady declined to apologize ru kuria tiri kama ru arona arumanite muno eteta mundu guku gwa thungu kwina muthutukanio moru muno wa rangi wa iruka mationaga mundu muiru tari mundu ndungithi kwihutiriria muthungu njoroge na nona okay murwaru uyu ni nurse qualified competent uramenya niki areka muthungu aje kumwita ngemeno ukudeithia nake kitheru maratwita dirty people kama that's the irony of the day need gukuhenia na tondu ni njui Kenya ando Africans ni atheru gukira thungu that one I can say without itegwitigira ati Africans tuli atheru tugiga ni yohana muthungu athungu na methamba passport amona kwihura mehuraga nona oya gatamba yake hura ithu twithambaga ona ngo gwithambira ruwi kana gwithamba na mai ma ndoo ithu tuli atheru koguo twira tuli atheru na ni woreria na ciugo ciake na ni ndarigwo muno uria mareka mitugo no to ni ndanaruta ira na thungu by the way na dionire mena mitugo ya muthemba uyu ndanaruta ira na dionire ino racism ri kama uri racism ni uthutukania wa iruka ti ukabira yani ni komeno ndu arangi ya kuruta ninge githie kuo ngitwa atia aiko kathirini na ni mwereru kungira aitwo ni ngitwo ki niguo njirite Gusi ando makoragwo na ngothi ya hoiti matumatu ni atiri kamau ta turendo twike maundu mangi extra nigetha tukinye level ya mari yani rora ori taruto mugithi na muthungu ruraya ri kana handu ri wona muthungu agitritwo wega ni undu wa ngothi yake tiora tigitina gutirano kira gigatagatu wa matu ngothi yake no ti kiria eno ona amwe makwatheni muno no dramakire muno ona niguthi okay nigukinyukitio makinya ni undu wa ginya mathako na kaiga say not racism but I can tell you kama gwe kundu ngingira bathi oikatwo acha makau mothe imagine makiuma kuonio mathara kwa njiguaga aria oru ni Russia na German na German ni kuri ndona ndarikirwo haha mwalimu witu wa history ri agituthomithia kuria Elbagon secondary atwirire atiriri toni twetigirite athungu muno nona to migunda mingi ari arutwo na mari andu anene ya bata atwirire athungu amwe murona guku ri are social misfit kule kwa ni kuigatwo ni andu ringi maigatwo ni drugs maigatirwo ni mari macokura kwao makirehwo guku ona warafu guku kwa tuthia ni undu wa bia kwandikwo tutuinuke tugathuko twaikare gwitu tigani hatari no hoti na ndirenda twanjie gwiciria horo wa maundu maitu ma bururi tutegwithondekera maundu maitu ona o tumandikage wira in fact Africans wagiro kwa twekifua mbele kanyanga nchi yako kwa nguvu na raha niki tutari Africa naguo twirera riega migunda miega niki tutari guku kwa andu airu twanagaga mbeca citu bururi tugathina andu itu magathina riu ona nithio turatuma twagirwo kiene no ithio turetuma twagirwo kiene tondu tari hindia muthire metha-ini na thungu atheri aya ngimokire na kindu weo kana bakuri we present wa Africa na tikuga ngothi yothe njeru ri mutwa wayo wina uge tuthie page 3 na by the way twagire gucaria by the way wa gwetai ka mundu ni mwarafu kana ni mu Caucasian kana ni mu thungu kana ni mu Jeremani kana ni mu Faranja kana ni mu Spanyola oria tuthimage andu na kiria kimatu gatagati ka matu tirangi wa gikonde tuthie kwa YouTube page 3 YouTube ni arituhio muturire wa andu ararituhia mago kwa Africa niki YouTube arauga atiriri kwa Kenya
YouTube arauga atiriri kuma February 2027 meri 6 itigarite tuthurane nigetha ukorwo githukuma kuma kwa YouTube thikiririai aria mwena kiria kuu nigetha ukorwo ati hekanyamu ukuneo wa mbere ukorwo na no aya ne new creators ukorwo na subscribers 1,000 nigetha noguo oiko nenda guthukumaga na YouTube wambe utigirire ati nwagia na 1,000 subscribers ucoke video ciaku ikorwo ni cionetwo mathaa 8,000 8,000 valid public watch hours no nginya kurorwo mathaa maria video ciaku ciroreirwo nigetha mathaa 8,000 kana ukorwo na to video milioni 20 kwa thiko 90 ni arito hiyo kwa rito ha ni marito hiya riu ni menda gutugia riu nigetha ukarihwo kanyamu kau gaku gakokeroreirwo rito tukuhi tatwa soso wakomu ugakokonetwo ni maitho milioni 10 twa dada Sara twa mundu gwitwo na ndiracemania na content creators aingi muno geithika yaje kahiu geithika inyuothe ni mwemenya nona ku gwa kiria content creators aria meho thiini wa thi ni makiria ma milioni 3 aria me YouTube content creators aria mara na kindu yani ngithie YouTube gukora indo milioni 3 more than 3 million creators gakire a very crowded space very crowded no nginya ukorwo na kindu kiratuma andu makwende no mwako na kindu kigutuma andu makwende hau kenda nugano uri uratwirite ira muthenya wa ira he kindu wona hau hold on okay hamurwitagwo Eglin Samoei who is a digital marketing strategist arauga kaundu gekongania haha arauga atiriri thome na githungu ta ure Njoroge nigetha andu aya thimanyite uhoro You may spend years building a loyal audience on YouTube. No tule uikarite mu githondeka andu nigetha makorumirire ugie na mashabiki matagakweherera. YouTube, kuria YouTube, TikTok, Instagram, or another platform. Kana ugerere njira icio ingi cia gwetwo. But the platform still decides the monetization model. No acio nio mathondekaga kiria ukurihwo atia. And the revenue sharing rules. When we bangite ugathi ugacaria andu ugacaria content ukariha camera ugacaria kuri urithia guthondekera video cia kana tundu twaku tundu twega tukendwo ni andu no gwakinya kurihwo tiwe ra decide ukwendia ki. Number 2 the rules can change utekurio ona ni messageagia mawatho na matikwire kwa YouTube gutire public participation ona ni kanjagwo ni hingagwo ona ni ukorage hingitwo na hendio no investire ukihingura gacano ugikaga atia no nyita na ndakwira atiri mundu emenyerere muno tondu tukenagio ni social media na ni njega muno mundu no amihorie he mundu ungimehoria ena kuwi haya marihagwo kuringana na ki mbeca irihagwo kuringana na number 1 content type content ire kwino rare niki giki ureha gai konirerorerwo thithi giki kuringana uri rerorerwo ni YouTube ni matho ma YouTube content type wa keri audience size ani andu igana makwirораgira wa gatatu views ni andu igana merorere ihinda rigana atia tikugera kuo gutonya mundu agaikara kuo ndaika cigana na akerorera gagathira wa kana na niguo ndona wi muritu location guku Africa ni turateswo muno na Kenya taruna na mundu wa YouTube wa America ararihwo goro gutukira na ndaragererio igari ici ciothe ndakwira tareke tuke guku Kenya tareke turokara ici agikoka nyamu gaku ni karonwo muno ruda gukira Githurai na ndaigana gitio nyuko uwe na bia nyingi kogo ikoro wina content yaku ni onwo UK kana ni onwo US ni rakenia kuria kule ndi kurihwo wega ukira guku tuthi hau kiando kwendaga rugano ru ni uratwirite guruo muthenya wa ira by the way na turamera marwikire kire Dr. Trufena Choti yes madam ukoretwo akiruta maira megi uhoro wago kwenda gukuria irio iria cia kimerera na makiria mboga na nyeni na thengi ugathiti ya nation ni kuigua tukiga murwikira na mwarwikira kwanja page njaga muno page 3 arana ciringi milioni 103 ni thirikari ya America na ajiririe guku Kenya
kura ni marona nyeni cietagwo managu na saga saga no aciona saga ni iriku ni nyeni yariri endetwo muno kuria Githii saga ho igucukago witagwo atia eso ni murenda na ciko ijaga no ni nyendete miseveve no na miseveve kana museveve pumpkin leaves na terere na murenda ndawona hau riu ahetwo mbeca icio arimire andu to ni endete muno urimi ucio wa nyeni icio warahirwo bia ni thirikari yako amateithirie kuhanda nyeni icio tondu ni njega athungu ni mamenyerete kuria mabaga mararia kwanja museveve na managui undu ucio ngeruga ni atiriri Dr. Choti ni mundu muthomu muno ni wakiri ona muthuri wake thiri yako ndirio ni mwarimu na ni fellow kuria Iowa University ni njega ni wa ngui wayo ni aranjiraga nyeni ici ciothe ri ni iteithagia mundu ne very nutritious na irwa na mirimu mingi muno nginya ona diabetes na kigiothe arauga atiriri education by itself is not enough. You can tell someone to eat more fresh vegetables, but that advice means very little if those vegetables are unavailable, unaffordable, or unfamiliar. Na ndacio kogo no nginya ambe muthomithie ni ciekaga ciengira mwiri ciekaga atia wagire kule na githimi kiriko ningi ndungithi we thani ithatu anjie kule cia nyeni haya you have to tell people kulia atia na kindu atariona. She said vegetables also provide a link to African culture and her upbringing in rural Kisii. Yes. Akurire kuria Githii nikuo kukwena saga. Tothie page 5. Ni andu aria marenda guthama kuma ciama-ini itiganite na makiria andu a UDA aria marathama makienda kana mena itanya ria kuingira kiama kia DCP tondu kiama kia DCP kuratika nikio kiraria kuria Mount Kenya. Nigiukite na mawatho na kuhitukira Secretary General uria we ikarire gite designate John Medho kiama giki ni kirutete mitaratara ya mundu urenda kuingira kiama kia DCP mbere ya githurano kinene wa mbere agikorwo ni wekire campaign cia UDA all Kalau kana wari all Kalau kana hakuhe na all Kalau muthenya wa githurano ndukageria guthie DCP ndugwitikirwo haya if you know you campaigned for UDA in all Kalau and were physically present within the constituency's boundaries on voting day, please do not even attempt to approach DCP. Dogioyo kiama kia DCP agekoro urekagira UDA all Kalau. Number 2. Medwara ugarega thwa gacagua neo heire andu aria mamuhagurire. Na nerete andu wake marekere andu acio. No ti kuga ati tondu no waingira DCP ukaheo nomination direct. Aca. Kana tigiti. No ugacindana na aria angi. DCP gutire na tigiti wa imwe kwa imwe. Ne amathiete DCP Njoroge andu anene. Ne governor wa Nyandarua mundu gwitwo Badilisha na governor wa Murang'a ona utika governor wa Murang'a na igitewe ona athie DCP aria line na andu metagwo Linda Mwananchi. Mukana ni warutwo ni andu aria mekaga uthuthuria wa maundu ma siasa makoga atiriri otaure. Political analysts, however, warn that politicians fleeing UDA could be jumping from the frying pan to the fire by joining DCP. Mundu kuma na omurero we raima kiama kia UDA ugathie kiama kia DCP neta kuma itara ukagwa riko mundu ngekaga mothuthuria magi siasa reto Malila Munyoki aria tarado ya kamera atiriri tiga iguthie DCP thie cia mairia friendly opposition thie kiama ta Jubilee iria cia DP PNU ne cia mung'ethaniro kiama thakarwa ni PLP ne cia mung'ethaniro noti DCP aikora acomoka UDA haya abe otigihani ndikararitie kama uthie na mbere. Senator wa Murang'a Jonyo to akauga atiriri kwina mawaziri kuma Mount Kenya Nairobi na Rift Valley mabukete membership kwa DCP no ero twire ni ari arauga we ucio ti wira wakwa ucio ni wira wa munene witu Rigathi wa Gachagua ni ugatwira ni ya acio tondu hena ma minister meri marenda kuma thirikari maigire DCP no ne gucokerio no ni Mwangi Kienjuri kamwira Mwangi wa Kienjuri ni mutongoria wake magitagwo TSP TSP na TSP re araiga atiriri ati na kurachika nenda kurugama giti kia Laikipia by the way kia governor uhoro guthira 2027
korati katrire araiga atrire ngai haniko hadararia ega cia Gachagua si thome uria ciandikitwo ati Mr. Kionjuri described Mr. Gachagua as a known accomplished propagandist. Twire propagandist no. Propagandist ni mundu waragia maundu matari mama. Known accomplished propagandist who would say anything to advance his politics. Ati no aigio ndu wothe akienda kuonania mwena kana gukinyariria matanya make ma kiuteti. Tondu riri President William Ruto akona intelligence. Intelligence ya thirikari ne president ukona nayo. Gutire mundu ungikorwo akiruta wira na mung'ethaniro. Gutire na mundu ungikorwo ne athiaga kwa mung'ethaniro ne thirikari ne ta minister na president atoe. That would be risky. Okay. Hamwe ni turerwo haha atiriri kiama kia DCP ri thina wake na president ukoragwo riki kiama kia DCP siasa ciakio ri is rooted in opposition to Mr. Ruto and anger ni andu gukorwo matirenda Ruto and driven by anger of his government na andu kurakara na kuonio marakare against the thirikari koguo hatiri undu ungi ni marakara tu ni ndioi niguo handikitwo that's page 6 page 6 kurati katriri president ni arajiri gukirira president uria wa arigitha wa murigithathire tuhende to icio kurati katriri president William Ruto ni araiga atriri president urariko mbere wa kana Uhuru Muigai wa Kenyatta ri niwe urahe andu amung'ethaniro mbeca meke atia he is funding opposition rivals na kwaja ugatiriri bankrolling Uhuru's puppets ati arahe andu mbia mamuhure na andu acio matire na record matire na agenda matire manifesto na nike kenge matari kigo kiega igua but they cannot match me araiga matige mung'ethaniro na waikara thi wothe acokanire andu nge mucinda niguo arauga Ruto arauga githurano giki turathie njoro gia 2027 ire nikio gikanina ukabira Kenya kinine rumena na matura mamwe gutiganirio na ratwira tugakona githurano kundu kwina thayo kiama na waragania siasa cia ukabira irorete guthira Kenya ni andu othe not a few political dynasties no wetago dynasty ndioi ona ni dio dynasty no igwo reuga ati andu acio amung'ethaniro karai na andu ingi atia guku ni kwao we giki ni kirinde kiramumete thutha na ino ni yai kana guku ni jago aca ina ti yai ni kumenya bica yai guku ni gwake mucie Eldoret andu acio ni ingi ngemi ciumaga na mucie kama eguo tuthi page 7 haria gakona ini wigue guku gikuyu na kuari no na Gachagua ngirugama haria Karatina nego kumira kirinde kiroge guku gikuyu ni haria kona ri ni kumira third center of power haya hena wa gatatu hena mundu wa gatatu center of power haya mubunge wa Ndia George Kariuki ri uria ni muthiriti wa hakui wa president William Ruto ri ni areta andu gwake mucie kuria Gacharu kuria Ndia ona eno ngenda ruko muno thie Ndia mieri 3 agithikiriria andu maroiga atia uhoro wigie bururi mubunge George Kariuki wa Ndia kuratwika atiriri ona ni hutho kana ogite kia running mate wa Ruto he's being groomed na ni ndajiri kuona mundu cia gwikira billboard ciake guku Nairobi kundu guothe tukiurania kari ki arenda muthuri ucio tukiurania ciuria ka Ndia kurathi atia ka kurathi atia mubunge George Kariuki ni kugurumwo aragurumwo arauga atiriri ni arutite wira miaka 10 kuria Ndia he's fit for any bigger role he's free to play national politics na akatura mutikana thuri andu na ciama mugathura mundu kuringana na uhoti uria naguo wa kumuteithia riu ne twaga na third center of power no menya na he minister aria maundu maramakia andu ugitagwo ruku araiga the push by some leaders in Mount Kenya is to severe links is being led by na kwena mundu renda kirima giaturanio ni ruku etagwo ruku ni we waragio oguo kukota ukona 3 Mount Kenya ukona 3 centers of power ni ithatu riu ya Gachagua ino ya ruku yani ya mwana wa east ya Kindiki na ruku kwa George na kwa George Kariuki na halio muthuri ungi tari uraria uriko ni umwe
ndari araria etereirwo guo aige uria arenda no mumenyai third center of power na guothe uti kodoite akuingira tondu no igwo negwa tuthie kuo tuigwo uria arenda kwari gathi turari kuo tutirari kwari gathi riu ningi tuguthie kwa GK wato Gacaru atana tweterera kindu gitwo Gacaru declaration mwiroreri wene uraigwa ati hau he hakinyira ha Gacaru declaration na no jetere guthi irondeni irondone ikuria kwa Kindiki kana tiguo tuingire guo tumathikiririe harafu mwiroreri agatua itua no tere Kenyambe njoke hau ha GK athiete maita maigana kuria arorete miaka 10 arorete miaka 10 na ndakwira handu ambire gutwika ati nona tukemba tukiona na njigua uko bururi-ini ni arugamirire kamiti ya bunge igie mabarabara niwe uhoro wa bara rita muria wende uhoro wa bara ni Mheshimiwa George Kariuki Mũmbunge wa Ndia matura ma Ndia ni moy Parisho ni na nginya kundu gwitagwo Ngurumo Road haria Gĩbĩrĩgwi ndio riu acio ni andu akwa muno Kirinyaga GK ni mundu Kirinyaga ndikire koti bedroom ni akigeithika good morning GK reke tuthie page 10 page 10 ri kurati kati thukuru ni cikwaga mbia tugithe tamu ya gatatu tondu na second term gutiahotire kuheana capitation ile yagirire ko thukuru irahingire ciana mathire ona imwe ira force kuhinga tene nigetha stikara kuhe ciana irio ucio ni murigo wa thirikari nene ni national government na thirikari nene ni kwendu tindikwo muno ikarutaga mbeca mbere ya ciana icokete thukuru matahingurite tondu tariu no igwa cukuru irafocwo guthie kuria ciari mongerere tubeca whether sponsors kwaria na suppliers ito kwa ndo thukuru cina mathire maingi muno riu thukuru irathie gakira supplier we turehere ntugakuriha mukari hari tutioi no we turehere indo cio ni murigo wa thirikari ya bururi tuthitagera page 19 tukirekia page 19 na nigwenda kuigua riri nigwenda ataramu page 20 to the page 20 na nigwenda gucaria ataramu magitwira atiriri uhoro wa kugia na different centers of power Mount Kenya ri nekuga igukoro yani tari uguo GK yeka uguo rige kuratikana ko mwana wa Kindiki hiwa ta gukorwo wi ta kwirugamia na riu nige west nayo na Gacagua Mount Kenya rorete ku page 20 joroga tukirikia gatheti ya Daily Nation ni andu maranyitirwo makiya macani very good manyitwo fiu na githimi kwanja ni kundu wito kigogo-ini andu akigogo-ini tetu nyirigeithe kai ni guku ni macani marani bica ni ya hau bica ni ya kigogo-ini macani magithimwo no ICT ya kigogo-ini aici a macani maranyitirwo Konoin kogo tigwitu Mount Kenya ni wega uguo maranyitirwo kuria Konoin ikoragwo Konoin is in Kericho Konoin ri Kericho kana Bomet hani ndiramiona maiyaga macani na nyamuno ya guthima none kanya mukaigagirirwo ukaigirira kahiga kana ine ugakana ugakinya kana ukoya kamashi ukoya ratiri iguru one maiyaga na ratiru maranyitirwo makinya macani kwetukira ratiri haya rukira ni Bomet niguo na kuko ini ikorwo Bomet na kuratika atiriri maicani makorotwo makiywo makiuma mugunda moka arua mareha githimiro ta giki giru giki hahai kama gitagi githimiro kana maita collection center mamita center oi haya ritaru ino bica thitiro ni yake go ini center not kukuraiyo na kuraiyo na guko guo Konoin Bomet na andu atano aria marutaga wira na factory icio ni maranyitirwo na ana ni mararegete na uhoro ucio no mwe ni aretikirire tondu marari na ratiri tari thondeke na kahurwo muhuri DCI ni arathuthuria managers area KTDA aria kuratuka makoretwo jama-ini yo ya kuiya arimi macani 2 KTDA managers na ni kuiya macani na njira ya riri kuiya kiro kana gutunya arimi kiro na ni uru muno na no njurie chair wa KTDA turai nake muthenya ungi guko Mr Jeru kumbe arwe no horo uyu ratiri ci thondeketwo atiriri calibrated tondu iraia 1.7 kg kanya mutakiona andu hayajie 00 ri irajia 1.7 koguo ici ciothe 1.7 ni ciathie aya tuone katuni turekie biu katuni ni kega gaka no muthe ni Friday gatheti gitukamura Jumatatu kaba tukiukaga weekend rimwe na njigua gatheti ya Saturday na Sunday kona maundu maingi muno page 16 turekie na cartoon tondu ni andu marero maingire murango na dirisha itanahingo maingire nyumba iho nyumba ino ni njurie kabica ga kirima na andu matikuriga amwe mena nguo ndune angi mena na nguo ya yellow ungi na thaburia mutwe
Aya heno na thaburia mutwe. Ni ndona wina thaburia mutwe. Ndona transfer window ni kuga atia. Ni taru ligi ya Ngeretha ni kwanjirira irajirika na ligi ya nene cia mubira kwajirira irajiriria. Hindi irabu iragura thaki. Na muthaki ni arima kirabu giki agathikira kingi tita transfer window. Riu yake utati goko Kenya-ini ri. It is open. Riu ri hena andu me dirisha-ini na angi mahayara ya jama githamba moka. Bra mutingire inyue. Inyue ni mutingire itana hinga dirisha. Ndona. Na ndo yothe gutire itoy. Mwira itature kana uramenya now. Oyo na ngwe ara dire. Wejago we thondekaga njuiri itari ndatendete njuiri nene ri. Ucio ngimariganetie ri. Haya wina thaburia mutwe ri. Uyo wina miwanu ri. Na wakuma kuria kwa iria ri. Ndukagwete mundu. Kuria kuri magwa iria muno. Uyo wina thaburia mutwe ri. Na kena t-shirt ena shati ya red ri. No rengi we haria rugongo na ningumumenya ri. Ni we ka utukithagia mathabu muno. Wendo ne uhigirira maundu mehe horo utonga wa bururi ri. Hana kukuria thiini ri. Kwina uyo rahinga dirisha. Rahinga dirisha na ndini kigatuma thumbe yake amigirire kanyam karaga gucuria igoti. Thumbe yake migete haria ambe yariria ya muingire. Na majirie ti thumbe itagwa atia? Ni thumbe. Kingpin. Ni tiwe yo. Haya thutha wake nona hena ungi wina ndune. Ucio wina ndune ni ukirigwo ni ukirigwa. Haya uyo ungi no uyo wina ndune ri. Ni wona mari no uyo wina uyo ungi wina ndune. Mari atatu. No uyo wina ndune we thiini ri. Githeti wako ku kirema-ini. Haya nake wina red ri na nyanike Jubilee ri. Ayo the mena atatu mana red ri ni aru thiomiro twaragia akwa Jubilee. Na uyo ungi nake wejagwo tani. Nake wina yellow ri. Aha no uyo ungi wina yellow haria kando na no gukorwo na maimete county imwe. Na marero atiriri mutingire itana hinga dirisha. Kanya keho ga guthama. Muriega njitagwo Peter Gicuki chairman Top Care Alerts Kenya. Niguririkanagia kaingi ni wega ugie na ubashiriri munene muno haria uragura mugunda amu mbeca icio ciaku nducionete na uhuthu. Haha ndugamite ni mugunda-ini witu mweru wa Juja uria turakwenderia 695,000 na neighbors makinyire tene. Na kuo Joska Kagudo Road kuria tuguturiire mai ma borehole tugakwenderia 445,000. Tucerera Royal Town kana tuhorera thimu namba 0708 000 999 o ringi 0708 000 999. Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigithia. Mungu, asante kwa siku hii ya leo. Asante kwa kuniamsha asubuhi. Asante kwa baraka na neema zako. Asante kwa wema na fadhili zako. Umekuwa nami kwa mazuri na mabaya. Niwezeshe nikupende zaidi, nifuate ahadi zako, kwani uko na mipango mema kwangu. Amina. Dial *811*404# to get Mungu as your skiza tune. Thegio tugethi na mbere na kumuramura magatheti riu turore gatheti ya The Standard. No mbere tuthiete ku ena mundu ratugeithia haha wetagwo Martin Ndirango arutaga wira na G2 Limited ni moya makambuni maria mateithanagia kurutithania mawira na kuria America. Thegio muno Martin Ndirango ni ngugucaria ni ndona ni watugeithia rucine no kauga inoro rucine team ni rarutera mwega Njoroge oya ngeithicio cia Martin Ndirango arutaga wira na the G2 Limited. Ndageithika na ntugukimotha nigetha no agitutariria makiria wira ucio makirutaga ni uriku. Tuikie maitho gatheti ya The Standard ire rauga kwa UDA ni kigweka. Kwa UDA ri
na nigwenda kwamba gutheria ndinaiga ati kuria kuraiyo niko kwega ndinaiga ati kuria kuraiyo ati ka niko no ini ri ndaiga ti Mount Kenya tondu na nigutheria ndatheria mbica tondu mbica kuhuritwo yake gogo-ini ndaiga koguo ti kino gogo-ini kuraiyo ndinaiga ati nigwe kundu kwagirie kuiyo ati kana ni wega kundu kana ni kwenda ku aca kayage ka pressure aca ni mundu wandika ka message ndona atiriri ndananyita hikire gatuma njigugo ni nyenda it's good to be clear haya he ngeithi wa ndumira ati cia maundu gitwo Martin Ndirango arutaga na the G2 Limited ni twagaithika muno wira munene muno ucio ni makambuni maya manene makoragwo kuri America kana mateithanagia na kuri America riu ri kwa UDA kuratuika ni kuharagana maundu maraharagana andu ni kuma maroi makuo ni kura marora kuo ni tondu wa ciiraniro itakinyaneire broken promises mukarirwo ndo no ndukahinga political exclusion and frustration guo ni kuga atia political exclusion and frustration ni andu gukorwo atiriri mutiratwarwo metha-ini na kuhahithio kwi amwe maroka metha-ini na amwe matiroka ho andu aica ikuhe kumuroroka UDA marari aheshimiwa mubunge Gabriel Kagombe na mubunge Muthoni wa Marofu mubunge andu acio marathie ko aigio marorira kiama kia DCP ya Gachagua na ni twakigwa maatho maria me DCP nigetha uingire kuo riu ndu ucio ni wonanitie miatuka miriku muno thiini wa UDA atongoria nene ya UDA makiuga kiama ni kura kiro na gukoneka riri tari kiama kuharagana kireka atia kiraharagana riu tororete githurano tondu ni mwaka umwe tugakorwo tugithurana mweri-ini twa wenana andu aria maumite UDA na matetagira UDA ma hena Millicent Omanga ari nominated senator hauga tene ni muteti goko Nairobi kuria Nyandarua kwina governor Badilisha ni arumire nyumba iyo ya UDA ni aratonyire nyumba ya DCP na ni twero nomination no ginya cigekwo na ni mariga na wekera watho maiga ati aikoro ndwa masupportire hindi ya githurano gia kuria Karau we ndugatinde ugithie DCP aiko wekagira UDA campaign Karau ndugatinde ugithie DCP no nyaririria andu muno Aisha Jumwa former MP wa Malindi ni uge nake uromire aiketie moko na iguru aneganete muno kuma kwa UDA murata wa Njoroge wa Githiji wa gite kia mbere Mheshimiwa Kagombe kuma Gatondo South niki arekire nake Kagombe onake ni araimire na araigire ati kira kiratumire imeri ni hindi ya marari kuria mucemanio kuria Naivasha to kurathire ati Naivasha ati Naivasha ni kurathire gutuika atiriri ati ta kurenda kuonania ta kindi kia gwikio nja koguo Kagombe araumire UDA ni tondu wa kindiki nitaguo ruona kiuria kira kirorio ri ni oratetera kindiki muno na rugo aramutetera eja uri wa mona hamwe uri wona Kagombe na kindiki hamwe ekejuge diwe ndi ndamona ekejuge diwe tondu auma kiama nundu wa kindiki kiuria kirorio kihuthu muno na kiritu ni kiritu gucokia tondu tigeta kumucokeria no twiyurie wega ni tumwite haha tumuri ciuria icio tondu na hena kiuria gikuritio hena kaundu gakwa ndikitwo ngathiti no tondu woni wa mundu ri tutingiugweta mubunge gweta ni ndeto cigathiti cigathiti twakinya ho kugete atia ti kwi andu mararira gukira aria makwiriirwo riu ni tau urarira gukira uria nigukuania nigetha wone tindeto ciakwa Mohamed Ali wa kuria Nyari ni unge umete nyumba iyo governor wa Murang'a tutingemukana iyo tutingemukana irogo ni tumu irogo Kang'ata ni umire muci ucio ona Kimani wa Matangi ni araumire nyumba iyo aragire no ndari aranirira akarugama na kiama kiriko aragire gwikinya December ri yekwa turite kuya mwerekero tukiria Christmas twakorwo tuwikia buto korora nako na Muthoni wa Marofu wa kumaramu na karaugire muci ucio wa UDA nduraikarika tondu maheni maria me nyumba iyo ni maingi muno haya page 2 ri ni ona gondru ni turawikirite ira no kuongerera tukuongerera ni inspector wa borithi witagwo Douglas Kaja arauga atia has ordered the immediate interdiction of police officers on duty whenever a suspect dies in the custody ugo ni kuga tena gikoyo mwikoirwo angihitia akwira borithi-ini kana akwira ethero gukwira thero immediately andu aria mekuruta wira kuu othe makamba kurugamio wira nigetha nginya uthuthuria wikwo wira no urathie na mbere Kaja araragia hindi ria aracemanitie na commander a borithi kuria thukuru yao Gongu good rugama karatathi namba 5 Njoroge na ciuria ni irorio cia riri head team irathondekirwo kuria Naivasha
ni kiama kia UDA na kiama kia ODM ya kurora uria mekunyitana ni tondu wa 2027 uria meguthondeka coalition nene. Timu irathondekirwo ina andu 10. Kwatikire andu 5 a ODM Yes. na andu 5 a UDA. Kuratuika ungirora maritwa ma andu acio na kuria mundu imete na murugamo wake na maundu make ri gutire mundu wa kindiki hau na gutire mundu wa Mudavadi. Hayai. Andu aria me hau ni Ruto na ODM. Riu nikio kuraciurira akiuria atiriri kai Mudavadi ekwaga bata kai kindike atari na bata thirikari-ini kwa UDA ni ariko meho members meha gatheti ni twirite members acio totorero. The ODM team comprises of close allies of National Assembly. Haya ati ODM adore me ODM team ya ODM ni andu hakuhe muno na speaker Wetangula ma minister wa Karifo Paranya Ali Hassan Joho, Gladys Wanga, na Senator Oburu Oginga. Was Kindiki consulted in the team's formation? Kiuria kiega muno kiu. Haya. Netuona nia. They come. Tarara. Kenya Kwanza has been largely populated by Ruto's men. Taikuruka nona column yake eri. Column yake eri hale keda fio. Kenya Kwanza or UDA team, and with one ally from National Assembly Speaker. Kogo Speaker Wetangula niwe wina andu ingi haha. Karenderwo atia? Hena muthiretwo Emmanuel Nzai, one among the members of UDA na niwe chairman wa Vision 2030 board. Na ni ndagite gya Kilifi governor na kema gya Kadu Asili no maiguana ri nathi kwa Ruto ri agitikira gweka ati eno by the team yo the day amithomire dino na mundu wa kirima. Hena gireto Bramwell Simiyu ni another name on the Kenya Kwanza. Bramwell is currently serving as the Chief Officer Disaster and Risk Management in the Nairobi County Government. Aterere andu aya niki kirato mama na ndugu cia Kagombe bacia kiri right. Nona Kagombe senator wa tachoka page 4. Andu aya marora kuma UDA ri he undu maraiga tondu na senator wa Naikuru ni aritie. Tabitha Karaja senator wa Naikuru arauga atia? UDA was the most popular party in the country but due to the mess caused by this small circle. Kugo hena gasako kanini karigiceirie munene wa kiama. Kauni ko karatuma andu more UDA. Many leaders don't want to be associated with it. Aringa matirenda togurege matirenda gukuruhanio na kiama kiu. Kogo hena gakundi ka andu he munene karaigata andu karatuma andu more kiama kiu. Imagine. No riu ri. Nona nake kuri athie. Nona nake kuri athie. Kagombe agarokire na kibui. Okay, Kagombe akiumaraimire na kibui. Kibui. Tondu igiro na hena maundu ekurekereria. Mama kiria ma magana mana ati president yanerira andu na matire makinyanira. Haya, yarekererie. Tuyo horo Kagombe. Ira arari guku muci wotu ginotana. Ari wa sister itu itagwo ina. Tuyo horo Kagombe ni mubunge wako? No Gatundu South. Gatundu South. No ari mubunge mbere ya Kagombe. Gatundu South. Haya, Gatundu South mubunge ndari uri. Mbere ya Kagombe ari u. Moses Kuria. Ni Moses Kuria. Ini. Mbere ya Moses Kuria kwari Ngugi. Mbere ya Ngugi kwari Uhuru. Etigwo. Mbere ya Uhuru kwari Mwihia. Ndigiririkana. Ni ndi moyothe. No igiririkana. Ni no gucokia ginya mzee hedi ya mzee Kenyatta. No ndiraririkana riri. Thaici ni mundu gwitwo Kururia. Mbere harari Wanjiko wa Kibe. Wanjiko wa Kibe mumemerekia taithi. Harari Kigonjenga. Kigonjenga ni mundu wa mathabu. Mbere ya Kigonjenga ri hari mundu ni kari kwa Mwiruri. Kwari uyu wa ikundi cia empowerment. Aitagwo atia. Uyu tokanagiriria andu ikundi Waifara, Kongwa Waifara. Kongwa Waifara. Mbere ya Kongwa Waifara nigo murata witu Kongwa kari kwa Mwiruri. No cia thire tutam. One. Agega mathiaga emwe. Riu njuri eri andu ni maririkanaga maundu mekirwo ni atongoria ta acio. He undu muona atariu hende ya Waifara Gatundu, hende ya Kariuki wa Mwiruri, hende ya Moses Kuria kuria, hende ya Mwihia. Tuthie page 10. Tokerekia na page 7 heka rukara thondekirwo page 7 kara hitukirio ni watho
gaka ga public participation uria muingi ureheanaga mawoni na Ini tondu makoyo. tene kuria twikaga ati andu ni morio mawoni na by the way Kenya no metikanie nani mawoni maingi mara mothe uigwa kuorio ndirigwa mundu oritio no rika kaundu Maroragwo kiudutho. no rika kaundu koragio hindi ya covid yokorio have you had someone with corona uona ni no jurie mundu have you ever had someone oritio mawoni Riu ni gukugia na mutaratara mwega wa kuya mawoni ma muingi matiragwo na njira ya kiudutho uria kuria ikyo mandu mareka okienyeji bunge ni bunge rikwira hitukirie ni senate kana ino ingi ni National Assembly ni raitukirie watho wa uria ukugiriria riri ugu put in place a framework kana mubango mwega wa uria public participation iri kabo ifatie guterefo ki watho to tari uri for example tuge Kiambu ni marenda akadiga kuthira Kiambu tuge county fulani ni renda kuongerera magoti tax haya kukianirirwo kuria public participation yego kwari yakirwo gatheti na tiero the mathoma gatheti yacoka yanirwo kanitha-ini na tiero the mathia kanitha-ini haya gwacoka muthenya uyu urathio ri ni namba igana ya andu tungiga iyo ni njiganu kuhitukio ndu ucio another question gucokaga gwacario andu makaigwo kuria mateti ona mundu hakaigwo gakurufuka mukando atano haria thi na hangi atano ha mbere na gikuria kando othe maigaga dio Njoroga tu na ndagika imwe nona mogaga dio iyo tite pitisha hiyo tuthi page 11 nigetha tutherie ndeto icio cia Kagombe why Gatundu South MP is Mona who weeps louder than the bereaved nenda wake natinda tocitu negathi ari page 11 turekia kuratika ararugire mona wa UDA arathie DCP kana araiga guthie DCP no riri negite guthie DCP by the way ndagite kuri arathi Kagombe ndagite kuri arathi kendiga kuheana ndeto itari njikire mukonde ndagite niko tondu kuringana na mathabu make ri ati Ruto ndakona kura guko Gikuyu-ine koguo ri kaba kuthama o kabere no ekurira ekurira muno gukira ri uri orase ukwireirwo haya igwe ate na tondu Kagombe ana arokire gutira maundu maria uri nditui haya ate igwe mundu wandikite rugano ru araiga atiriri ati Kagombe ni araririe muno na Gikuyu kiega muno na ni eloquent ya maundu maria president atekite no we ndanahota gutariria maundu maria kiri andu aku good Gatundu South tathoma na githugu kiarwa while Kagombe was very eloquent in his articulation of President Ruto's failures he didn't say what he has done for his constituency to merit a re-election na ndio matige gwiciria tondu no kawaiga one time at direct no athurwo ona wabe twira miaka yaku itano utwekirie atia perhaps as an independent which calls to mind Chinua Achebe's quip about mourners who weep louder than the bereaved Toka page 10 hanini kama twira Ruto ndarutete wira twitikirie direct hena rugano rwa hutia bururi Njoroge twira Ruto ndarutete wira no twira waku ni uriku gatheti yo page 10 iratwira atiriri ati ni twacoka thirikari itu ni yacoka na bakuri kuria kwa IMF ninge twathi kwara ruhe nikio turarumwo nikio tumuthogwa murore tathoma headline yo rererwo thirikari ndio naki thirikari haru ni yacoka kuri mundu ugwitwo IMF na bakuri ya kuhoya no tuheo gitio kama we ko hindi ciothe tuthia kuria kuhoya tutingitio tukoro turi aho ni njiguaga uru tutingita kwikira maundu maitu koragwo tutire na riri muhoi ndatetwo muhoi ndendwo na timote muhoi mundu otinda kihoya hoya itha ciothe no tuthire kuhoya he ngurira okwendwo no wa he ngurira kama ndenda gutigana muthuri ugwitwa riri Frederick Kahura neguo na ngira Frederick Kahura he ndoigaga wega muno igaga nyumba yao ya misha kuria makoragwo yetagwo BD House na rito ru ari stress akaginya ukarinyita nginya gituma amenye BD House kuria Ruiru ndani ngetekeria tucire horo wa migunda broti njaga kuria cire twarikio ugo no ndaka 30 na yo tutore kuria Inoro rucine tutigakionana Jumatatu ngai atukinyeria niguo Kamau na ndakena muno ni ugo twatindikana wiki iyo ona ndi mukenu so far so good na mundu oke atwire uria ndarutete wira na atuonia wake ni uriku very good kana tiguo niguo undu ucio ngi igota na ithayo itigaciria cina gwa kurira aca gutire gwa kurira mukenya ohegite ngai ni ndigwira thandora maroga marita riri tondu mureciria ati mukenya agakwira tondu ni ugaga ona yike aca no nginya ukonania ni ati ungika no mwire ugwika ati reke ndikiri hau nigetha ngotiga na Kahura na maundu ni meri ciugo na cieko kabisa no nginya itwarane
Heaven's Fire Prayer Summit 2026 is here. From 18th to 23rd of August 2026, Apostle Julius and Reverend Martha Subi of Exploits Worship City invite you to join believers from across Kenya and the nations for 6 powerful days of prayer, worship and revival from 9 a.m. to 7:30 p.m. Theme: the outpouring of the Holy Spirit. Ministering Pastor Robert Kayanja and Pastor Jessica Kayanja from Uganda, Lady Bishop Kathy Kuna from Kenya, Archbishop Dr. Harrison K. Nganga from Kenya, Pastor T. Mwangi, Dr. Francis Miles from the USA, and Prophet Thomas Tijo. Worship ministers Sunmisola Agbebi from Nigeria, Steve Tebb from the United Kingdom, and Kestin Bogo from Kenya. Mark your calendar from 18th to the 23rd of August. Exploits Worship City, Nairobi. See you there. Kai, ni thank you. Nakuhe muthuri mwega na kodwaro faruru wake. Nagetha riu turamataga indo iria ciothe ugutuhe. Tarorayo riu ni mugoda wa Edeni. O ti mugoda wa Edeni. O ni mugoda wa Fahari Homes na guku gwitagwo Juja Farm. Abugi, riu ni mwakinya kuria kuo. Oguo muraiguite ni muona niguo kuhuana. Mai na thitima ni muona ciekuo. Nacio beacon ciikiritwo wega ironania okea. Nayo barabara ya mino irako ikugerwo hakuhe na mugunda. Na broti ici cina ready title deed. Thogora ni kuma 499. Wakorwo na kiuria ukate gucokerie ukionaga. Tuhure thimu namba 0704 000 111. Kana tucereka Markis Neighbors Building, 3rd floor, office number T7. Githomo nĩ njĩra njega ya gũkũhingũra meciria na maitho nigetha utaukirwo wega nĩ opportunities iria ingĩcenjia mũtũrĩre waku kaimana. Gũkũ NIBS Technical College tũrĩ na ũhoti wa gũgũthomithia kothi itiganĩte kũhĩtũkĩra the latest cutting edge technology. NIBS Technical College nĩ brand ĩtĩkĩte mũno nĩ employers tondũ graduates aitũ makoragwo marĩ critical thinkers and